Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ita terus tanu nagyang kutua di tanu di kapamagusya ko mga hadith iko al-arba'un an-nawawiyah. Samanain si itanu matatamang ko hadith ika 25 hadith. An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidan أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Miyakatita yang ku Abu Dharr amat anas sumangataw mga ing pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napitero iran ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur. Hay sugu Allah. Miyakwa mga ala itamok ang kutua mga ala abalas. O pamanamiyaw na su mga ala itamok sang kutua mga balas. Subhanallah. Sa manot nagyang mitero saya na su mga miskin, mga pobre ko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Na ayaw to sabab akyat tero eranon na sabab sang kutua kasigiran sang kutua aden ang mga tamukian. Ipkesigiran agi yung kutua mga pediran, adi makasesedekah. Ipkesigiran agi yung kutua mga pediran, adi makang gesto para kuallah. Ipkesigiran agi yung kutua mga pediran, adi makang gesto sa jihad, di makang gesto kung mga yatim, mga watailo, mga balo. Subhanallah. Nagyuti kaya pakapunon niya rang ku Rasulullah, amyatiro rang ku Rasulullah, ya Rasulullah, namiyaw na siran, amang ala siran itamu ka. Yusalluna kama nusalli. Disiran di makapanambayang, sa lagi do dia di kapakapanambayang. Wa yasumuna kama nasum. Disiran di makapamuasa, sa lagi do dia di kapamuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nagiyay dar kami at igaging kay mga sahaba, ang mga miskin. Disiran di makasasadka sa iko mga tamukiran, nas kami na di kami makapsasadka kakagid atamo kami. Allahu akbar. O pag ginagkatano, agyang kaya pakapanon o mga sahaba, ridwanullahi alaihim, nakapakapanon na ya sa giyang kutua, arap-arapiran naman busaan siran mamakala ibalas si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa kapakapanggalab kiran sa mapiya. Maiinamiran mambu, mapangingin dawiran, mapanginginamiran, anda man na yung mambu ikapakakwami sa tamo ko, pira ka. Mapenggesto ami ko lalang ko Allah, mapenggesto ami ko mga miskin, mapenggesto ami ko mga watailo, mapenggesto ami ko mga baluka, ang kami makala ibalas sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yesu mga miskinon. Na ipkasigiran na giyong ko tamang alakiran itamo, kagi disiran ni makasisadka. Na disiran makapembebaga ka sa giyong ko to sambayang, disiran makapembebaga ka sa giyong ko to puasa, agi disiran mambuni manambayang, na disiran ni mamuasa mga alaitamo ko. Natigman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Badi Allah subhanahu wa ta'ala na inadnang kanunian sa gelebak o pamakang gelebak niyo udi na katero o pamakatero niyo na miya kasidka kanu. Sa manay na pengguna na ungkiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasidka na kanabaya syaratian na makapupuon sang kutwa tamuka sang kutwa piraka. Inunta na miya kadakadakal ibuntal o kita ropaan agyang kutua kapakapsid kang kaaska muslim. Lenyo man agyang ka apitor o Rasulullah. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sukatero angka ko subhanallah na sadaqah.
wa kulli takbiratin sadaqah, suka terangkaku Allahu Akbar na sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, nagu suka terangkaku Alhamdulillah na sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, nagu suka terangkaku La ilaha illallah na sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, nagu suki sugun ka kumapia na sadaqah, wa nahyun an munkari sadaqah, nagu suki sapar ka kumarata na sadaqah. Allahu Akbar. Wa fi budhi ahadikum sadaqah, nagu so kam bebangunin ka sawalay seiko karumangka na sadaqah. Subhanallah. Qalu ya Rasulullah, hai sugu wallah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr, opama atigiran na suisar kami na pembangunan yan sawalay sumisisian so pamilyan yan orian yan na pepakakuam sa balas atigiran. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law wada'aha fi haram, ay geda yurun, ay pandepat yurun opama ka saya niyan taguun sa haram agi utakam bebangunan sawalay, ay makna niyan nakasina, ay pandepat yaron opama ka saya niyan tagu sa giyang kutu haram, pekakuan sa dusan yan, oy pekakuan sa dusan yan, na opama ka pekakuan sa dusan yan, nasa ka mo tumambu opama ka saya niyan tagu sa halal, na pekakuan mambu sa balas yan. Allahu Akbar. Giyang kaya hadith na pengguna na unyan rakitan wag giyang kutwa pimberang abuntal asimba aditano di mi pepakarani udi na ditano di mi panon atanan ku Allah Subhanahu wa taala. Sa ayat pad hikmahon mga bangsa ko mga urip no Allah. Na sumanusia na waran yan nagyang kutwa adnap kegegang ka adiakan kegega, adnap kebebayaan ka adiakan kebebayaan, adna ma'adik kaun asimba adia kurun ma'adik asimba. Nagiti kaya pakang bida-bidaon wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bigantan niya sa pimberang aklas ya simba. Ibarat yan, sa kana malakita mo, nagkapakaya ayap kebubayan ka kung mga simba nagyang utak ka pamamagay kasi sadka. Masya Allah. Nasakan na miskin ako, na diyak no to mapanggalabag kakagida ayam makna niyan na, tamu ka kan, da pira ka kan, da ami pangunggup-gupa kan. Da kita bengakan, da mapsedekah ko. Nah, nakagidiak no tukaga na kapakayasakan mambunaya kapasangan akan nagyang kutua kapanasbih. Kapakay giti kapasangan akan, kapakaya kapasangan akan nagyang kutua kapangugup-ugup sa maka ookit ko begrakan kana ba maka ookit ko tamukakan. O di man nagyang kutua mga simba ang mga sunat bida-bida. Kapakaya si fulan na ayap kababayan niya na simba nagyang kutua kabati sa Quran. Na kapag mambuas si fulan na ayap kabubayan niya na simba, nagyang kuta ka sa sadka. Kapag mambuas si fulan na ayap kabubayan niya na simba, nagyang kuta ka panasbih. Kapag si fulan na ayap kabubayan niya na simba, nagyang kuta ka sugu sa mapia. Kapag si fulan na ayap kabubayan niya na simba, nagyang kuta ka sa marata. Tapi akan bida-bida Allah Subhanahu wa ta'ala surupaan o simba ami pepakaranitan ko Allah Subhanahu wa ta'ala kaantano di kasmo. Ay dapat yung pamakaaya biya lo Allah Subhanahu wa ta'ala simba na pala din kabatya sa Quran. Dan na simba makalyo sa kabatya sa Quran. Kasmo ka. Da ka panambayang, da ka pamuasa, da ka sasadka, pala din kabatya sa Quran, kasmo ka. Ha? Ati upama ka supangan kan na kasmo tanuro na upama ka apiad pinakamapiapangan kan. Na amay ka YouTube imida dengar ka ko uman den gawi. Na kasmo ka. Nasa ka mau tumambu. As mga simba na ino piyakang barang-barang, piyakang bida-bida, piyaka pikeklasi ay ka ang kadikas mo. O pa mga miya ka sidka ka, nagkapakayip man na sembayang ka sa sunat, nagkapakayip man na matya ka sa Quran, nagkapakayip man na mamasa ka sa sunat, nagkapakayip man, miya ka dagadakal. Okay. Sebut na sa giyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutuwa pedsap kebubayan Allah Subhanahu wa ta'ala mga katero nagyang kuta-katero ang sa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pada yapi nakap kebubayan Allah Subhanahu wa ta'ala mga katero di tanu di matero miya kada-kada laki alu yang sa hadith agyang kaya mga tasbih na miya maka kepaya sa dila na miya maka penependaya si
alungan amauri miya makalala ini balas oy inos kana ding kaki pesduya ginawang kasangkuta kapaka penasbih ka saging kana nakauntod ka saging kana ding adi ka muntay kapakay penasbih ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar oy badbanay nang kantano saya na so ini ka mamseran o di nagyang ko ta kasugo sa mapya so kasugo sa mapya na di ka hindi makasid ka api kay to iyan ay sugo ka mapya na di ka hindi makasid ka inos ka na panaman na maring kay si ko salungan na adna misugo ka sa timan amapya o di na adna misapar ka sa timan amapya ka ang kamya kasid ka. Okay. Apian to na din kapag ayang kasugun suwata sa mapya agalabak kapag ay sugun ka na swaring ka kapag ay sugun ka na pagaring ka kakang kapag ay susalakaw kung mga tao di na sumaseringan ka suka din ng mga Muslim na basta sumugo ka sa mapya na miya kasid ka ka sa kamaw tumambu asapar ka sa marata basta asapar ka sa marata na miya kasid ka ka. Okay. Subhanallah. O fi budhi ahadikum sadaqah. Saka mo tumambu, sukang babangunan sa walay na di ka hindi makasid ka. Allahu akbar. Na, aya pa kaysa, mga ulama tanong na tigiran man ito, ino mga day, syarat akapan ni ating kaon, sa giyong ko ito, kang babangunan sa walay. Syarat akapan ni ating kaon o paman naman panini at ka ino ako pumbabangunan sa walay ka para ko Allah para makadagal sa mga orip no Allah para kung babawata sa mga salih bauto syarat dua ka terusan mga ulama tano paganay ko mga ulama tano na tigiran na uway syarat suka pani atiron ikadua ka tero mga ulama tano na tigiran na didin kailangan o ba pandi ipaniati ha kagi dama aloy sang kay hadith o ba di ipaniati o mama agyang uta kapembangunan yan sa walay sa mabaloy para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pagimulungan tanong siya, mga bangsa ko, naging ko to sa mga sahaba ridwanullahi alaihim na disiran di kekasigi ay kesigiran agyang ko to pediran sa ikukapkaunan yan ko kapagalungan amori. So pumasukap ko na niyang ko dunia na kanabasiran ro di kekasigi ay. Kanabayaran no to totoli ka, kanabayaran no to kesigi na giyang ko takyaw na niya sa dunia. Di. Inunta na ay kesigiran na giyang ko to miyaw na siya kyo to sa balas, miyaw na siya kyo to sa galabak, miya kala isimba siya kyo to, yuti kesigiran. Na normal ay, wara na ya ko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Na kailangan nagyang mambu imakapit tanong ay gira miya lay tanong siya kyo to, miya kala isimba, gira miya lay tanong siya kyo to, miya kadakal galabak amapya na ipkasigita ubabu aki isa kan na pembelo ya ko lagi dia to okay nasuki pangasigin kaon se ko makapantag ko dunia na gyutoy di kapakai basta aya elay na ka nagyong ko ta o di na ipangasigin nga nagyong ko ta mauna ko dunia na sedan mararani sa kasibang ka o di na di ka makapanalamat ko mga riske pembagir ka Allah subhanahu wa ta'ala kagya ikasisiging ka gyang ko ta malalangag ka dunia. Haya katimbelaya na aya mapakapit tanong, mapatindag tanong. Na basta, apalangagan tanong so tao na siya tanong sa kanyan langaga si ikusimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Siya tanong sa kanyan langaga ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ang tanong yan mamumipuro. Ang tanong mikasigyagyan ko takala yan isimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Langaw na ikasuswat Allah subhanahu wa ta'ala galabak. Na, di ka pa kay uba yung kalangaga nagyang ko to mauuna sang kota dunia. Kaandi ni kalangagang nga saging kota mauuna sa dunia na yang kapakatidin mambu ando man ay kapakwa nga sa lagi dagyong kota silponian, lagi dagyong kota tragyan, lagi dagyong kota motorian. Na miya karani saging kota kaya pakawatan ka udi na miya kawatan ka sang kota kapapa na lamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na miya kaawid akal ka katika ando man ay mambu ikakatada ko saging kaya dunia. Nah, ikadua hadis, ika-20 agunam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah bikulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'ani at-tariqi sadaqah. Subhanallah. Nya katita yang pang Abu Hurairah radhiyallahu an. Apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langwa tigian susuran mga tao. Sususuran ka. Apa man agyan na
suusuran o mga tulan ka, giya na suusuran na giya, isa, dua, telo, pat, giya, suusuran na ya, giya. Langon pa suusuran o mga tulan ka, na di makasid ka, sa iko, umandan gawi apsbangon so alungan. Umandan gawi apsbangon so alungan. Kailangan ano pa maasa ka, na siko kiaristir ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa dapi titamanan yan alimod, api titamanan yan ariski, ading ka mapumagitong agyang ko mga limo ay babagir ka wallahu subhanahu wa ta'ala, di nga mapumagitong. Dahil na kita kapakapumagitong tanong sa agyang ko limo wallahu subhanahu wa ta'ala. Di tanaw kumpas mamagitong. Ginambu sa lawas ka, na upama ka pamagitongan ka agyang ko limo ay babagir ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na din ka mapamagitong. Ginambu ay pangginawang ka, ginambu upama na ipsingaw ka, na yun mga day, kaitong ko, makapira ka, makasingaw ko sa lungan. Upama na ginambu Subhanallah. Na ginambu ka pakapira ka matanga, kapkapira ka matanga. Na mga limuanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kau di mapira ka matanga, anto ni ka sa matanga. Langon na limu Allah subhanahu wa ta'ala. Ino sa Allah subhanahu wa ta'ala na pitero insang ginguta Quran yan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Upama kabatano din pamagitong aginguta mga limu Allah la tuhsuha. Na ditano kagama magitong sabab sang kuta kada kalian kalayan. Maraya gamasulan maito mala. Na ibabagay katano Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab pro na kailangan na ditano di makapanalamat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gulalan sang kuta ikasusuat yan rakitano. Napadsan ko ta ikasusuat yan rakitano nagyong ko ta kasasadka. Napadsa ditano di pa kasasadka nagyong ka iya mga suusuran o mga tulan tano, mga suusuran o lawas tano. Gingga mga suusuran o mga lawas tano na iya kada kalian na 360. 360. Okay. Na kailangan ading kay din mapakasid ka ko umandan na sumbang so anungan. Ay man ini na kailangan na saka na uman din nagawin na di ka di makasid ka. Kanaba yaman na ini na ubaw man nagawin na pambagay ka sa pira ka. Di. Piagusita no kagi kanaba ayabu teron asad ka na ubaw makakit sa pira ka. Madakal so okito kita sadaka. Na katayapan so okito kit yan. Ta'dilu bayna thnaini sadaqah. So kay masadang ka ko duha ka tawo ama sasamo ko duha ka tawo amarirido na sadaka. Masyaallah. Adna masasamo adu ka tawo magare, ginawae, tenged, siringana, tunganaya. Na umasasamok sira na upama ka maayos ka sira na pamitiaraan ka agyang kay adu ka tawo marirido na miya kasid ka. Ayapan ubasu ka rumai na ayang ka miya ayos kagi pinakamala aridu apapagayusan agyang kaya ka rumai. O pamako sa syaitan na aya pinaka ewe kasusuat yan adi makambelag na sukarumay na saka mau tumambu aya pinaka ipkagudian adi makapagayusa kung maridu ay nagyang kai akarumay. Subhanallah. Napa naman na maringka. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Na gusto kisungkod na ka sangkot wa taw si iko ayam yan. Ayamanan yan na si iko kuda yan. Ibarat yan na adna mieleng ka alok sa mama. O di na mama, pero untay mama, para kasabutan yung piyupigi hadith. Ad na mele nga sa katawa mama, pagda sa giyong kuta kuda yan. Sabab sa giyong kuta kuda yan, na mapura kuda, naguda siya kay utumang buagkir sa kuda, na ang ngaranga upama na kanabatan tumapura mama, kaya susukod dan nihay ito pama, na dinian kakawa giyong kuta kuda yan, ubon makada, ubon makasakat, na o pa makatabangan kasiyan sa tabangan kas kaniyan sa iundug kon sa kaniyan o pa man idulug karo sa puro sa kapakasakat yan sang kuta kuda yan na miya kasid kakapan. Ha? Miya kasid kakapan. Ay mao na to nagyong kuta kapakaya o miyalaw kasi na kapakaya igirong ako kuda yan na miya kasid kakaro. Na kiki sunsulang wanta man o pa man na pagugupan ka sa tao. Anto no ad na pagawidan yan udi na ad na kailangan yan na makalakat yan udi na gyung uta lagi duta ad na miya simakan apani kagyung uta kaulay tamama na diu ka dukawan kagyung panik sa gyung uta miya tas satawa ka na kagyung miya tunduga gyung kaya sa katawa mama kana ba kaulay mabagbeger na ini tolo dia na kaulay yan na miya kapiapi aginawa kaulay okay nagyuto na sadakaw to na aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Udi nagyang ko to kidua gna kaon ko gigimun yan na sadaka. Ibarat yan na miya gede.
na iduwag ko na giyong ko to sako iyan, giyong ko to pontirian, giyong ko to silopinian, giyong ko to margasian, giyong ko to sedayan, na iduwag ko nro sa puro, na miya kasid ka. Dalil po na ya sa api giyong ko to ayamanan yan na pagawidan ka, rako sa lakawataw, na miya kasid ka kapan. May lang nga iyang alaw sa blalakaw. Oriyan yan sa iyang blalakaw niya na adnawi diyan. Na upa makaawidan ako, na giyong ko to awidan, na miya kasid ka. Subhanallah. Kenapa ya bu arwara kapapsid ka nga na adna pirak ka. Na. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Nagusuka terus sama piya na sadaqah. Suka terus sama piya na sadaqah. Na udah amapteruk amapiya ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nararnak ka gagenak ka. Suka terus sama piya na sadaqah. Api yang tunad na kelas ya ka terus sama piya kapang usiat ka kapakatadmang ka kumada kalataw, udi na si ko pagaring ka Muslim, udi na misapar kakiran na giyong guta marata katero, ati di kan waki di pamaninta nakatero to mapiya. Away. Kakasapar to sa marata. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Nagusulangon, sulangon lakad ka ay psung ka sa masjid na sadaqah. Niya sa hadith Rasulullah SAW, uman kami na susking ka akawanan, sa kapsung ka sa masjid. Uman kami na susking ka akawanan, na kaumanang ka sa balas, makakuha ka sa balas asatiman. Na mita na kasudiwang asking ka, na kalibatan sa mga karibatan ka sa satiman mampu. Na uman din, kawanan diwang, sa iyong utak kaplala ka nga sa kapsung ka sa masjid. Na di makasaliw bagyong utak mapya, kau mana sumapiang ka na kalibatan sumarata ka. Kau mana sumapiang ka na kalibatan sumarata ka. Nakawatan ka kumasgit na kapian yan. Ha? Okay. Na, watumitul adha anit tariqi sadaqah. Nagusuka ko ang kasangkutwa pupakaringa sa salalan. Ibarat yan, na pupakaringa sa salalan. Alagi do surok, o di na lagi do ator, o di na share kita no sa rakatan urunaya sa minder na ay kalilid na marsik matataguon no makwangon na gito marsik apian tudan na pupakaringa sa saging ko to alalan na basta ako anak kono to na miya kasid ka mialo sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna sakataw amama ina ko sagadan yan agyang kaia sapa ka kayo ami alang saging ko to alalan na tigye na sabnar ako ana siguro dun na ku na kanon agyang kay asapa kayo paman miatagad sa ginawa niya na ku niya nun agyang kay asapak akayo kaandi kering asa sumada kalataw qal fa syakara Allah lahu uriyan niya na pianalamatan sa kanya no Allah nagu rinilaan sa kanya wallahu subhanahu wa ta'ala sayanang ko hadith o Bukhari agus Muslim subhanallah di man bu hadith apian utultan na sayani ko hadith o Bukhari agus Muslim inus kapagari kan a Muslim na suka panalamat ko Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba siya bu makaukit ko dilatano kanaba siya bu makaukit ko dilatano at tigtano alhamdulillah di madakal giyang kay amya nga aloy tano kapakasid ka nalangon na ya buntal akapanalamat sa iko Allah subhanahu wa ta'ala pimbarang agalabak kapanalamat ngula lang ko puso ka o pamanagiyang ko matanggad sa puso ka masya Allah alhamdulillah sumangalimor ka Allah subhanahu wa ta'ala na gusto inibigay niyan ka na sebu puong ko Allah subhanahu wa ta'ala matangad ko puso ka ikadua nagyang utakapanalamat ngula lang ko dila so lagi duding ka di kapanono atana o di na kamabantu-bantu ka kapupudi-pudi ako Allah subhanahu wa ta'ala ikatalo nagyang utanggula lang ko mga anggaw ta ka lagi duding ka di kang galab ka ko mga galab ka kusar kon agyang ko ta mga anggaw ta ka so insyaallah subhanahu wa ta'ala napsumpatan tanaboy ako pada orasyan balasangan naron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglamapia أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته